أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخونا أختم أقول من يوجد كل مي بدل كل مي بركات تري موسم في شما أكو أقول من مي كمو جمتشا إتوران هندان كلها هيفور اللي بيجت موجتهم هذا خاصة كرمضان مهجة فهودي هاجة ريت فشجة مي رمضان مهجة فهودي هاجة أنا هي ريت كتيرين بس فرتما ويلير هم بما فهودي هاجة ما كما ماتيوري كما قولون هوري إكيكي كان أقول من اللي بيجت متكا أوسع جت موجتهم هنا بس program أقول مني خاصة كلني خاصة كون أقول منجي أختونجي ترين عذر ورحالة دماء فاوا كمبلونا كم فهركوس أدي كم هركوس أدي أبدوس مي وفلنجه تحمل تكا نوتا مي كموغا وفيدي إكي كهل سوال تكا نوتنوس كما هاس كموغا مچا فرواي هودالو متكا أقول من ميري بودمي خاصة كلني أدي إنسان طبيعة الله سبحانه وتعالى نيا كربوا فوا غوتون أنهم بيكم بلونا قباد دماوا كنكم غتريغا همنه كمي مسرو كنت نوتا مهج غتريغا آدوي دماوا حيدوغي كنتتاكي ايغي تورم بس ويهما غوليگن نفاس كمغي دوستكا كوريمت لانجي مي دوستكا غوليگن نوتا مي حادثه غوليگن بيك كالا ألوكنت لوي كربوا أدي طهارة التكا إكملنا وقوت دبوا فاوي الله سبحانه وتعالى أوغاتري وانتكم إكملنا نفس بس وندقوت هكا أدي إهم إكي كهلا داتي تكي كورمتي وان دوستكي كمغاواني إدوستا لفي فإهم ويما إكما قوليكين أرحم الراحمين الرحمن وانت إله الله سبحانه وتعالى آدم دارين كوري أنهم بيكملنا ميواني إفاد دوستوغا الله سبحانه وتعالى شروع كروا واجب كروا فدينو جبين ألوكنت لوي كدوا أي وجوتا غوليجين إكملنا دماوا إكي كهلا وندقوتك غوليجين هما أقول من فنان يسألونك عن المحيض حيضا به قتم بامهم كليفانا سؤال قرآن قل هو أذن أي وندقو هريكمك أي يكملون فين نوتا وندقو نوتا نفساني قطنا جسماني قطن نوتا بس كمي ويري بجندا كمي قطوغا لفي جنبني أي قطر نقول من نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلي غفانو قام بكبلون عائشة رضي الله عنها يا حديث كربوا فوني كمنا كيرت نكربوا شادي ديرفلو ودا نغن واشتي كمكي الله سبحانه وتعالى آدم غفانوغي أنهن دارين آدم غفانوغي نسلون أن أنهن دارين ليوفا وافا كم هم بما إكما كون أقول منك دورا كفس ندوين دي أقول من جترين أنهم بكما لغا طبيعة رنغلا سلامة هوري كموغي سافو هكين أي كم يكس ألوكموغي موسمكا كوريمتي وائرغا بيكال ألوكنتا كورم منا كوريفا واتيبه ورق جينا فهارن إحساس كوري جندين أقول من ترين إفاد حالة دماء فوا بكملون أي هيوكم محروم وإيه معكم جلّيجين هنقادنا خاصكو مكهلا موسم رمضان موجة فهودي هاجة ريتن أقول منا بدل كور أدي ريته هو تريجا هرج تريجا أن مار لا تقدر بليرة فدا ماتير ري بدل وهندوجا إريجا معكما ماتير كان جل هنقادنا كموجة إحساس بس كوريفا أو هنا حقيقتك إنه حقيقتك أقول من كم فراتك بس أميه جهالة غولي قطن ألوكن كرمجة مجال ألوكن كرمجة مقام ألوكن كرمجة مادام ميبني هلو عليف أقول من جترين ورق جنا بيفلون مي هارو رمضان مهجا أقول من مهارو هذا كرم مدا حادثة جتريجا إحساس كرمون داني ورق جنا كنك أقول من جتريجا ورق جنا روحاني كنت تكين أقول منا ميوجو تنفنن هنا بس ميوجو تكي تفاهتو قطكن إكن أقول من كرم في دوسور بسكت تكوغا أقول من كرمون دا فرض فسنمادو جماعة خاصة رمضان مها قولين كوريا جندا تراويح نمادا قيام الليلة رود فيلمو كنكما مهوريها كنكما كون أقول من ميتبي وقوتي قطن محروم مفا هنا مس
ei algon men Allah subhanahu wa ta'ala hadotun liben huri darmen mahrum wa kamennu Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurawwa kamakun algon menna dimawa udhuraki iggotakavs algon menna libenwa etche maduwegen daane kamennu ehmwima mi aharu mi algon menna libe warar rangalu filawale mahrum wa faraitakun ihsas kornutu udhur weri wegin kuran ule kamen nukureviginda faraittakan oy warar rangalu filawale emmem miharumi tamsil kuramun nuwata hissa kuram midani ehnya algun menge tereng komme harigga ramadan mahugaves wakiwaki farudunna tafatu udurut ad-dimawi tafatu kankam mahrum magende be fulum bali enduga muli ramadan mas ekiga madu koranje be far aharutan ekiga heda koranje be anghem be kambalunna nifas kama nuwata haydwari kama kurimati wegemves eduwastoge bayen alukantakum mahrum magende ehennamas ei hewkamun miha duruwegen daniyennu nikam ballawa algun men Ramadan mahuge fahudihe baddal kura eruga mi musum galgon men kuran huri hewkanta takan algon men visna nazar hingala eruga tedemme Ramadan mahuge duwalu gogutuga rode hifun ebe kamalunna mana kurefani hennamas ege badaluga ehen duwasta kun ekan furihama kurma note eduwasta furihama ko qada kurma namadu Allah subhanahu wa ta'ala wani luikod devwa af eduwastoga ekamalunna e namadu kurakan nujhe adi ege badaluga e namadu qada kurma visne sawbaki ei adadu ginawegin gos adi haqiqatuga namaduga maqsadaki inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wagutu kanda eli sida wagutan ada korwe kame gotuga wumattaka ehmima namadu mi qada kurman onna alukamen komme namade ves namade gotuga kurman gendam wani midenne wonu maqamuga wa udur werin ekankamun dur helium fude اد اقول من اللي بيم نقول فيلا ولكي عائشه رضي الله عنها جميع حادثه عائشه رضي الله عنها حجه الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم اريه كمنا حج قالكم فريهم قربهم محرم غتغا حج قالكم فريهم قربهم گندونيكم اكمنايا مي دماوني اقول منگه بين اختنا دماوا فدن اقولكم موسما دما كوبس طبيعي غتون هنگا كم هنگانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمنا ارشاد ومغتن حديث قربني بلوا افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري كمنا قربواش حج ورين كرا هوريها كم هميكني كعبة الله جفلوغا طواف كرم فيها تدم نماد نكورفين eyaga hajjan ihram bandegen hunneviti nukuravvene kamakam miyo dimawani hama ekani tawaf kurun ekani kaabatullah gefulwash ehen huriha kame kurash mane ki talbiya kiyamun zikr kiyamun qur'an kiyamun jamrayan hilawkamun gos mikamugutere kurun huriha kame kurash manami wi kantam manawi ki eggotakavves ekamana nikamit kamegge gotakunnu isnawa aisha radiyallahu anha kombe kamalet ekamanayan Allah subhanahu wa ta'ala diragoten irada korvanito kamaki dirakamenama kamaki gellunnama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hayapuluga ekaleege faanuge sahabi bekalunnaako ekaleege faanu ada korwa hame kani emme hajju daturuga ekaleege faanu emme lobufle wada gannawa ambikabalum baawere wadagin ekamanayan ihramuge terega mikan dimavun ei Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurawwane kamettoy dirakamek kamawwanama gellumek kamawwanama unikamek kamawwan ehennama ekan egotan hingawa algun menge ukhtuta kunna algun menge anhinta kunna Allah subhanahu wa ta'ala mi dakkawani tiya kambalun navure ma heyo kambodogen wa timang ilah subhanahu wa ta'ala hadrata ma lobet kambodetigem wegen wa kambalun navesmi kan kam minwar kurevi kommekas ehmi ma algun mennan enge kamaki ekambalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam e rusure daskod devwa fawani mi kankam medure vejjeya ekambalunge kanta tabbahattam wikinetto ehmi ma algun men visnala ma hinga hayduge halatu nota nifas kamuge halatu kurimati wegenda anhem be kabalunna alukamuge teren kon kametto mi manawani daade madukame algon menge ingirin guna leve woruge madukame mi manawegen dani ei taharatattaka adi bay kankamaki ekabalunna sida lui koddevuma gotu misalaka algon men namada balafiya datikame taharatan undagu kame ekambalunna war rangalan ekan engen
nafsani gotun undagutaken hunna jismani gotun undagutaken ufulamun dan rode balafiya wes hashigandu warubalive roden hurumuge sabun itura jismani gellun take libigenda nafsani undaguluge tereg mi Allah subhanahu wa ta'ala ekambalunnan oga tereve wodigin lavwa fawage rode ki ehen dostegas hifewaruge muddatu ay kama kavati rode qada kogin itura kuttankan libe gotuga lavwa miwe namadaki ei wagutan ada koran jehe kamekkam gawati ekan lui korawwa ballawa hagigatuga namade miho gastuga dukolla fi emiha wani kufur emiha wani dinum beer ekamaku ekambalun namadu mi dukollani Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman terikan ada kurumu farato kumme gotegge sargon men ege kamaki amille ikhtiyaruga be ku dukur mennu amille ikhtiyaruga mihegge atuga ekan ogen kura kamen nun eiki ema Aisha radiyallahu anha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani kambulege hayduge kantavani kambulege atakunune maneki kamuge sabun kambulege bodu onikamen as kambulege nikametikan as kambulege durukure vida mi mikamuge sabun nikamitive durukurumaki ei islam diinuge aqida ennu islam din a maqsad evesnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkade vivi ya mulin khilafuko yahudinge terega ege teren kambalaku hayduge kankama kurimati lafiya gennere illa la fadan images ga nuka egge ga nunida fadan nun islam din aiki en komme halatik gaws ekambalunna alalevi en namus halata gule e kurimati wa kantaka gule gotun islam din farwa de got em wima namadu kurum roda hifu tawaf kurum baki kirit qur'anuga mushaf ga sida bihum mi manawa kankamaki dade madu kantattaki mikankamaki mikankamuge toharata buru arabawatuge kamaka vative ekan egota kanda alawwa fa wakanka den oti irtikaf kurumattaka miskituga madu kura kamavwana hemwima algun men visnadam vi fahudihen as algun menna kurimatla fa waru fahudihe algun men qur'an kankama bayar konkankametto anhem bekamulna khassa ko midenne wi halatuga tibima nukura vidani misalaka algon men visnalama hinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge haya pulga Ramadan mahge khassa ko fahudihe wanima ekale gfanuge izar kol bar kuraf maniki diri ulumuge kankama dunyawi ufataka duruhili wadag alukamuge ekale fanu murali wadagenno mattaka ehmima algon menge tereng ehanatuga wa bekambala kabes misalaka hadu nifas kam gawa bekambala kabes visnawa alukumuge kibegento murali ve nulevvenvi kivito alukamuge gotun kurang huri kankan nukurevenvi mige terege ebade ekalege faanu egota tayyaru wa ahya laylahu ekalege faanuge regandu ihya kurave regandu diruvavai furtama kamaki fahudihe vanuma ko ekalege faanuge regandu ihya kurave regandu re alukamuga heda kurave regandu ihya kurumuge maneki hamekani namaz kurmen hamekani qiyamul layl ada kurmennu reganduga alukamuge matiga hela hurun ehemvi malgon menge salaferi bekadun mana kurawwa fawani migota ballawa imam hafiz ibn hajar rahimahullah vidalwani ahya laylahu ge muradaki saharahu bitta regandu hela hunne kiyamantarikan ada kuramugotu hussake namadenno ehma komme heyo amale kurumuge gotum wes algon menna regandu heda kurun ewegendani ahya layla nota ihya layla giterega hamigot imam nawawi rahimahullah widalu an ay istaghraqahu bis-sahari fi as-salati wa ghayriha namad kurma enun kankamuga reganduge wagutan heda kurme hela hurumu ei re asluga ihya kurmaki aunul ma'buduga شرح أبي داود قال يوفى فمبني أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن نماد دن أقول منا ebe kambulunna manavi ekamako dhikr kuruma qur'an kiyoma algon ekaman ishara kollanan adi fahum qur'an kiyoma behe gotu qur'an kiyoma kiwes ebe kambulunna mana kamennu ekamuga maccan evves safu dalile fenna kanne ehmwima algon menna mengeni re diruma ki nuwata regandu ihya kuruma ki eggota kabes hame kani namada qaim we kolan hurumen nunka adi duwalu heyomal kuruma ki eggota kabes duwalu ga hame kani rodian hurun ekanyen nun devana kamaki wa ayqadha ahlahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gufanu ge ahulun ekale gufanu ge ambiyam bi kambalun hefru lavwa nuwata nangawa
alukama regan ramadan moga fahudin ama algon menge tereng udur weriwa halatu ga tibbawa anhem bekabalun navs waram muhimmukon ada kore vidane kamen mi ahulun helaf mane ki firimi haya darinna adi gattimage mihunga terenge ga ule mihunna adi fonun gulalagen helevve waruge mihun kamwanama emihun wes helavwa hedu rasulullah sallallahu alaihi wasallam matiwir sunnat timage masakkatun timakula kamakun ehem mihun helagen namad koffi kamwanama emihun ekura namadu ge daruma wes timayel libigenda hewkamaka magudakka fi mihaka hewkamakan ehitir wejje mihaka hewkamakan magufahi koddi fi mihaka allah subhanahu wa ta'ala ekamuge sabun hewkame kulaba egge daruma libigendan shakke vesne eyamedu shakke vesne reganduge re alukamaki ramadan mahoge retan ihya kurumattaka waram muhimmukamen ege terega namadu emme muhimmu en alukame kamuga ehen namas ekam mana efawani eggutakavves amille kulakamakums adi amille qasteggaves nu ya khilafan allah subhanahu wa ta'ala jessevi kamakun adi ilah subhanahu wa ta'ala algon menge tereng ifada halatu gawa bekambalunna namadu kurum mana korawwa fani hemvi ma namadu kurumakives kiyamanteri kamek gotun algon men kurakame namadu ada kurani allah subhanahu wa ta'ala engeviti kiyamanteri wamve emvima namadu ekambalun dukollani wes kiyamanteri wamveke kumme halegga wes algon men nangoti kiyamanteri algon menge hawa nafsennu alukamaki algon men hitu huri kamek korew men nun alukamaki adi algon men alukamek kaman nimma kamen nun alukamaki allah subhanahu wa ta'ala ruhiwadi gannawa kanta ilahu ediwadi gannawa kanka ilaha kiyamanteri umakkiye namen ei ehma ilahu subhanahu wa ta'ala algon men namadu kurma amru korevi algon men kore namadu nukuran engevi algon men namadu dukollamvi kurion ishara kolli gota qur'an kiyo mihimeneni khassa ko ramadan maha guligi adihama ehme fahudiha garetaka waran khassa alukamege gotuga sobaki allah subhanahu wa ta'ala mi ramadan maha bawala wafawa ilahu kalam ful emme matiri dhikr demmeti algon men dhikr kurumuga wahakanek kavis dhikr miwes alukame kon haleg kon wogutik gato algon menge tereng evves bekambalakan evves mihaka evves insanaka manavegen vi dhikr kurum ehmi ma algon men dhikru ge terega hori dhikr tan hodagen vidalomon gendom vi hama efada haletto gawa bekalu bekambalu henduna haviru ge dhikurta nida irukiya dhikurta nidan hela kiya dhikurta enum ves wogutuga kiyan hori adives vi ha gin wogutako du tekkolla fa bawam vi allah subhanahu wa ta'ala ge dhikru kurma ballawa emme dhikuraka bisnawa algon menge tereng mi hegge dulun kiyalewene emme dhikuraka amed bisnawa waraffaseha waran ammuko kiyan war gina faro algon menna kidan ege dorma nuhon bodwegen wa dhikr la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kitam madan wa kitat tanugato algon men mi dhikru kiyan oti henduna hawiru ge dhikru ge magul namada fatis namadu ge fahuga kiyan ebe sofa marwa matiga kiyan ebe sayu kurayruga hajjudu honota arafatu duwahuga kiyun emme hewegen wa dhikuraki bismi mi dhikru algon me ekani kollies fudeha darumeya thawab bodwegen be riwayat toga ibade effaharu kiyafi nama nota mi dhikru kiyafi be riwayat toga diha faharu be riwayat toga satega faharu duwale ku satega faharu kiyum ge riwayat toga abu hurairah radiyallahu anhu ge arihun annani ekade fanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvi miha la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir satega faharu duwale satega faharu kiyafi kama vanama diha alun miniwan kurumuge daruma libiginde kunta algon medu alun hodani miniwan kura kunfada kametto mu'min alaku miniwan koffi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani e miniwan kodde mu'min alage komme gunawanakan emihage gang miniwan kodde emiha gang gunawanen allah subhanahu wa ta'ala naraka minju kuramani ki muli miha allah subhanahu wa ta'ala naraka minju kuravwarge ege teren diha alun miniwan kurumuge thawabe belibe sateka hewkan enen ebeli sateka faafa eba fussawa muli duwahuga shaytana kiban ene rakkaterikan ebade libigen ebaade hama efaden eneya
evvara heokan koggen miheko edu hoganade enevvore itura kiyafi mihim menuwi adi bay riwayat to ganna gotun ena fatis namada foga sate diha faharu mi fadan kiyafi kama wan la ilaha illallah wa la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kiyafi kama wanama enage daraja ufuligende enage faafa fuhevigende diha faafe fuhevigende enage diha heokame libigende ege iturun ena ismail ge faanuge dari kolun de alaku miniwan kurumuge daruma ebelibigende rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge aila matifashu ege iturum ballawa inge to istighfar kurum algon me hama viha meskinan istighfar kurum vi musibatakum was fillawane kamen ei rizqu tanawaswane kamen ei darin libene kamen ei niyumetta libigendane kamen ehma istighfar kurum hama viha meskinan kurum huriha wogotegge se komuga heda kurumun dam vi den oti dua kurum ramadan maha gulu wagin allah subhanahu wa taala emassaru garodaya emassara be khabaru kurum allah subhanahu wa taala ayattoge medu terega gennawa fawani wa idha sa'alaka ibadi عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رمضان مها مكما إتورك قليتي نونتو رمضان مهوغي واها كتب بيان كروم ناس مدو تريغا مياه جنوا فهم وسوتي رمضان مهوغي رودا حكم توغي واها جنوا فهما وإذا سألك عبادي تمن إله قارتكم كوري ألكو تمن إله به قتن سؤالك في كما فان عني فإني قريب تمن إله ودقين وني كتم وجن مانك أسوا ودقين ألاغي دعاء إجابة كورفومغي أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعاء كراميها دعاء تمن إله إجابة كورفواه شيمي كم حالة قوامي هكا مقاويس فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهي بامهن تمن إلها إجابة دي تمن إلها إيمان واشي بامهن إكن كمقا تدمغو فنگين ديو متك هم بيما كورين ألغون إشارة كل غوتا كميكس مي ألوكمغي موسونتكا غوليگه ميكنكا ديما مكي أنهم بيكم بلونا كورين ألغون دنne فدان هيتاما نوتا نوسكم ويريوا كمه هنمس حقيقتكي نون أنم في غوتكي نون وام في غوتكي دنم في مهاروس أدا كورمون گندني ألوكمكن أي عبادة ترك الصلاة والصيام alukama minangati namada roda du kollagin allah kuttam vume ei mulin tafatukam ekamen nulibene komme farataka ei allah subhanahu wa taala amuru kuravagin ada kurakame namada du kollagin roda du kollagin allah kuttam wa musume ekambalunna devwa afmiwan ei giturun lobete akhunna akhtunne khassako mi denne halatu kurimati fa wa noto kurimati vedane bekambalunne visnawa ingeto rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men wani waran ufawari khabar devwaf ekamako ei algon men rangalat tibero tuhuruge duwastawga muralivima ege badal libeni sihhatu salamatun hunnir muralivima ege badal libeni qaim hunnir alukan kurim algon men nan e badal libigendan ehim algon men abadus kurum vikamaki tuhuruge duwastawga hewkanta kurma murali wamvi mikankan dimawima denenno letu qadri vilere hodam wegen fahudihen amaka nun algon men avaswe gannamvi evvura kurimwes algon men mikankamuge macca tartibu mun annamvi awadineti vimaka nota miskita nunikuma nimaka no miskituge jamaata nudevige ekama hitama kuramvi evvura kuriga algon men deve duwastawga salamatun huri duwastawga wogutu onneiruga algon men damvi erun algon menna ekam kam ge daruma libigendani hadis kuravani miha ko emiha idha مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا اينا قائم هوري ادي صحة سلامة هوري يرغا اينا كونغلون عمل اينا باليو مغا سوبن نو دتورغ متيغا وان جهونيما نكورون كما ويس اكن غدرما الله سبحانه وتعالى اهم ويما دتوركي مثالك بلدن بلما هنگا الله سبحانه وتعالى حدثهم انك مك اكبو دتوركي تما اميل كورا دتور اكم ادتورن اينا نيكوتي هود دتورغ غتوغا نيكوتي الله سبحانه وتعالى اينا قائم هن كورا ألوكنتوغ درما بليوفين نكورني سهم وجيا مي عذور وري حالة نفاس كما أدي حيدوغ حالتك إبامي هنوتي كمبلون أميل اللي بيغن كمنو الله سبحانه وتعالى جسواك ما أولاكم برو كمبلونا مي درما يغتوغا لبون اهم بيما إلومبر ميغا مچا قياس كروا ودالواني ekambalonan ekamoge daruma libigen dane maneki sihhatu salamatu huri misalaka fahudihen awmo kuriga mihar rodamoga beti wedi dostawga kurawum gende vikankamuge tere nukurave kamakan onnani namadu kurma rodefu ekankan mihala dima wima du kolle levvis ekamuge darume ya thawabu allah subhanahu wa taala devwamu gendawan egi iturun algon men visnala ruga
algon men geteren misalaka anhem bekambalaku roda nuhifa midu kollani waran undagu kamakavane wakin roda hifam wima miharu emmen roda faru fasihawan ekama quest midu stawga roda nuhifa madukuran jihij shariyatuge faratu kiyamanterikan daruma ifhumihun roda nuhifa zamanegga ekka roda qada kuram mijeni hatta darma algon menna qabul kurave gotuga mihama bayin ilum beringe ray ekambalunna libe darma evre biturwe sawbaki mifada duwastakiga roda du kollagin kiyamanterikan ada kurma fawga adi ehen duwastege roda ambora qada kurmuge sawbun ekambalunna ekamuge daruma itura libigendan hem algon me mihar wisnam wikamaki abadwis salamatun tibir tuhurge duwastawga rangalan ituran heyokantatta kuramundamvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawe tabuk hanguramaage hadisa yaka guligin e hangurame nunikun newunu baybe kalunna uzur veri halatuga nunukun newunu be kalunna hadis kurban inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira madina gawe bayaku tiyabamihun e tid kurida turtan ebami nukure wala qata'tum wadiyan tiyabamihun evs wadiyan huras koffa wa kamaban illa kanu mahum ekam ebamihun wani tiyabamihun na ekuge huriha daturegga adi kadat kuri huriha wadiyatege ebamihun wani tiyabamihun na ekuge habasahumul marad ebamihun balige sobunne ekam manawegendi ehme ebenge ane riwayat gani illa sharikukum fil ajru gotun tiyabamihunna enhama wegemve no tiyabamihunna ekuge ebamihun ajru libe bali halatuge sobu hangurame jihadan nunukume vunima madina gati bekalun navs daturu koffa nikum bekalun libe waran ajru libe nakam rasulullah sallallahu bayan kurawani e bekalun tibi datur nikutum ummidu ehmi ma alukan kurumga ummidu ga tibbawa be kambalunna allah subhanahu wa taala meduri kurawwa kamakun alukan adanu kurawnu kamuga vies e evs harega uniwegen dane kamennu ege badaduga allah subhanahu wa taala e ajuru devwan hemwima mi dostawga algon menge tere mi denne wonu halatuga tibbawa be kamaluna kurawen huriya heukantattake kurawwo mon gendam wikiritu qur'an ves hama kiyawa vidalo mon gendam wi kiritu qur'anuga nubihi nuwata kirit qur'anuga ay lefawa tanuga annu la kamavana ebe kambaluna kiyaw mon gendeben sawbaki junub weriya gamacca giyas koffa haydo weriya qur'an kiyawu mana kora be kalum mana korwa fani hennamas ei evs halega qiyas korwene dekanta kennun ekkamaki allah taala minwar korwagin jehe kamin adi ekamuge muddatu nunimenis ekambaluna ka taharate nulibene kam junub ge halataki amille ikhtiyaru galibigan nakame ekamun aragannan emiha hama awaswegen warakan awaha ekan hasul wegen dan ehmima algon men mi masale balala eruga kirit qur'anuga bihum mana ehmima kirit qur'anuga nubihi nuwata mi zamanuga mi hunna ekika hal wasilat takum misaka tab taka phone taka adives tafat screen takun hama qur'an nufula kama wanama qur'anuga nubihe kama wanama qur'an kiyomun hama gendeven mikamuga fennangoy qur'ana sunnatuge macca binawa emme saafu dalilaki mikamuga midennevi gota qur'an kiyevun haydorenna manakama vidalwa be kalunge hagigatuga saafu dalilennen hamekani qiyasaki eggotakavves ekashigenwa bawatuge nota eggotaka korewen qiyasen ehma khulasa gotegga nimmalum kuri angol dannawadani adives hitur point ka ekuga tiya kambalun daringi kantavves ebakurame rodetti bimihun roda villuma kakka tarimati tayyaru koddi eba hadame roda hifa alukan kura re alukan kun hada mihunna ehitere bawame rodetti be roda villumattaka tashibari tayyaru kun eba mihunge sufra tayyaru koddulmaki kiha bod ajuren hurikametto roden huri miheku roda villan dinumaki enage roda ge dorma libigen dane kame ehem wima hatta bismihiri koran huri heo kantattan eya ekuga evvis kamen nete unikon evvis kamen nete madukoshen hama ekani kiyamanterumuga faratun algon men du kollen jehe bay kantattan hadu nifas kamuga terega mi du kollen jeheni kurinden gotan namadu den as roda adi hame hemme qur'anuga bihu qur'an kiyomennu qur'an kiyom ves ei hama huddakame qur'anuga no bihi nuwata qur'an hulwagin kiyawa kama vanama kommes hora hebbenon koggen angi fadecce benon koggen ganduta ukomon genda nuwata mi zamanuge kommes device kumves hama qur'an kiyomon gendebe nuwata tafsir onna fotakun qur'an himene gotan onna fotakun hama gandu ukamun qur'anuge baga ennula kuriya gendebe nehmima mikamaki mihaves fasih kom miharangalo ekame giturun algon hama emme fahugutu sandan kolla dem benum wani mi algon menge teren tibbevi bekamulna dimawa nikameti kamen nune ya khilafa allah subhanahu wa taala minwar qurwa fa wa gote
tiya kambalun nunas tiya kambalun wor ma hayokam bodwegen wa be kambalun nan emme muhimmu alukantawge waguhtawga ves efadakan kanwani meduweri wefe e be kambalunge hayapulun ibral libigannash algon men nan oti algon men taharatu tiberu gadwe salamatun tiberu rakkater kam tiberu heyokantan ituru kurum adi mi wagutu algon men nakuren bay kan kam macchaves algondo ali alwala mi wahaka dakka duwa Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna mi aharuga ramadan moge fahudin khasa gotegga furihamen ihyaakon adukantan adakon mo tawfiq min wor korevun adi hama hemme mi aharuga raytul qadri wilere algon menna liuvve altohunge terega davwa mi ramadan masnimo korin algon menge kandorata ves algon menge aila tawge kandorata ves narakam mutti korama Allah subhanahu wa ta'ala ramadan mo kommerega liuvwa listuga himanuwa e narakan algon mutti korevun واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.